Danas priča o najglupijem ratu na svetu i kako ego jednog čoveka može da uništi mnogo života. I evo to, ovo mi nešto mnogo poznato. Dobrodošli nazad na kanal Tango i Trash, gde je vaš domaćin ponovo Samurai Jack. Nego, idemo mi na priču. Dakle, pred kraj 20. veka Rusi i Japanci započinju raspravu o upravljanju teritorijama Koreje i Kine. Japanci, da bi izbjegli rat, šalju Rusima prilično prihvatljivu ponudu, prihvatljivu za obe strane, ali Rusi ne žele da podelu upravu na tim teritorijama i šalju potpuno bezobraznu kontraponudu kojom oni dobijaju sve, a Japanci ništa. Džapanerosi naravno odbijaju bezobrazni sporazum i 1904. godine izvode tajni napad na rusku mornaricu stacioniranu u kineskoj luci u bici pod nazivom Bitka kod Port Artura. I ovom bitkom zvanično započinje rusko-japanski rat. Tom prilikom Japanci vrše takav masakr nad Rujama. Zadaju im strahovit udarac time što im počiste sve najbolje ratne brodove i pobiju sve najbolje ljude i vojskovođe. Nakon ovog napada Rusi su potpuno devastirani i da bi krenuli u novi rat potrebno im je novo ljudstvo, potrebna im je nova flota, što oni u tom trenutku nemaju. I baš zato čitava ruska javnost ostaje u šoku kada skonta da ruski car Nikolaj II izdaje jebeno egoističnu naredbu da Baltička flota istog momenta isplovi iz svoje severnoevropske baze i krene na 30.000 km dug put da kako znaju i umeju preuzmu od Japanaca nazad luku Artur. Ovom prilikom Nikolaj II potpuno zanemaruje činjenicu da brodovi Baltičke flote uopšte nisu konstruisani da iznesu jedan takav put, da na tom putu nemaju gde da obnavljaju zalihe na brodu i da su članovi Baltičke flote uglavnom sastavljeni od prostih seljaka koji nisu obučeni marinci i koji jedva da su prošli i osnovnu vojnu obuku. Ali Nikolaj II je ubeđen da će nedostatak iskustva i obuke nadoknaditi tako što će na čelo flote da postavi neustrašivog admirala Žinovija Petrovića Rožecvenskog, koji ne samo da je jedan od najboljih admirala koje Rusi imaju, već je jedini koji je preživao nakon onog strahovitog napada koji su Japanci izveli. Kao i ruski car, i Rožecvenski je bio jako veliki egoista. Bio je potpuno uveren u svoje mogućnosti, vrlo zajeban i nasilan lik koji je apsolutno verovao u to da njegov grubijanski pristup vođenju vojske dovoljan da se od neobučene vojske napravi nezaustavljiva sila i da ima taman dovoljno vremena da ih pripremi za rat. A onda je video vojsku koja mu je bila na raspolaganju i svoja prva dva oficira i smorio se. Od 45 brodova koliko ih je bilo u Baltičkoj floti, apsolutno svi su bili u očajnom stanju. Bili su izanđani, bili su stari, bili su tu nekakve jahte i nekakvi parobrodi na koje su jednostavno nasumično bila nabacana oružja. Bilo je i nekih kopija francuskih brodova koji su bili toliko teški i potopljeni u vodu da su nivoi na kojima su se nalazili topovi bili potopljeni i nisu radili. Bez obzira na sve to, Rusi odlučno i tvrdoglavo kreću u pohod 16. oktobra 1904. godine, ni ne sluteći koliko su se zajebali. Na put kreće flota od 45 brodova, ali bukvalno samo što su krenuli na put. Glavni brod se nasukao. Dok pokušavaju da ga oslobode, brod do njih gubi sidro koje sada traže po okeanu i dok se sve to dešava, treći brod se zakucava u četvrti brod koji je sada toliko oštećen od udara da mora da otplovi nazad u luku. I preostali 44 brodova nastavlja put i kreće se ka danskim i švedskim vodama. U jednom momentu, jedan od one dvojice glavnih oficira obaveštava admirala Rožecvenskog da se među mornarima širi glasina o tome kako ih kod danske obale čekaju japanski brodovi sa torpedima. Rožecvenski pokušava da ih umiri, da im objasni da japanski brodovi nisu konstruisani da prelaze toliku udaljenost, a sve i da mogu to, nije moguće da stignu toliko brzo. Opušteni ljudi, bez panike, sve okej, niko nas ne čeka i to umiruje mornare na neko vreme. Ali ubrzo među dokornim mornarima kreće se širi druga glasina. Japanci su svuda postavili vodene mine. Brodovi u floti kreću da se nasumično kreću cik-cak u pokušaju da izbegnu nepostojeće mine, što dovodi do mnogih međusobnih sudara tih brodova. Admiral je poludeo. Pokušava na sve načine da umiri ljude i izdaje naredbu da se svi umire jer mine ne postoje i sve je okej. Nekoliko sati kasnije, Rožecvenski začuje snažne eksplozije. Istrčava na palubu i skonta da deo brodova iz njegove flote puca iz topova, ali ne može da vidi na koga. I tada dobija vest sa broda po imenu Kamčatka da su okruženi sa najmanje 8 japanskih brodova sa torpedima. Od sad nadalje ih zovem torpedaši.
Tom prilikom je ispaljeno preko 100 đuladi. U jednom trenutku pucnjeva zamire i u mraku se pojavljuju mali ribarski brodovi koji su oni sa broda Kamčatka zamenili nekako sa japanskim torpedašima. Što je još gore, u čamcu se nalaze i Rusi koje je Nikolaj II poslao da obaveste Rožecvenskog da je unapređen. Admiral se izvinjava ribarima i flota nastavlja dalje. Nakon nekog vremena približavaju se danskoj obali i u susret im ide danski brod za koji opet istripuju da je japanski torpedaš i brodovi ga sa svih strana ramuju, treskaju, lupaju i tek onda shvate da je u pitanju danski brod koji im je u stvari dovozio zalihe hrane, vode i goriva i municije, ali već je kasno i već je načinjena ogromna šteta. Ponovo se izvinjavaju i ponovo Baltička flota nastavlja dalje i polako ulazi u Severno more, a tamo nova sranja. U jednom momentu neko iz flote je spazio, pogodite koga. Tako je, spazili su do zuba naoružane japanske torpedaše. I istog momenta kreće napad iz svih raspoloživih velikih i malih oružja. I u opštem metežu i u pokušaju da izbegnu napad koji bi ih poslao na dno mora, brodovi se ponovo zakucavaju jedni u druge. Mornari trče po palubi, jedni izlače mačeve da dočekaju Japance koji će im se svakog trenutka ukrcati na palubu. Drugi navlače one prsluke i leže na palube verujući da će se tako spasiti kada brod bude potonuo, a da ih ne odvuče sa sobom na dno. Jedan od brodova čak i prijavljuje da je pogođen torpedom. A onda se sve smiruje i admiral svojim brodom polako obilazi flotu da vidi šta se dešava. Verovali ili ne, ovog puta su napali britanske ribolovačke brodove. Na svu sreću samo je jedan ribolovački brod oštećen, dok je u onoj pucnjavi nastradalo mnogo ljudi i brodova iz same Baltičke flote. Što još gore, izazvali su takav incident koji je umalo da dovede do rata sa Britancima i ruske diplomate su na jedvite jade izboksovali izvinjenje i oprost od Britanaca. I nakon jedva izbegnutog novog fronta i rata, nastavljaju svoj put prema afričkim obalama, gde se u jednom momentu onaj brod Kamčatka gubi sa rute i nestaje. Kako ne mogu da ih lociraju i pronađu, oni nastavljaju bez njih. Kasnije se nekako ipak nalaze i sreću i saznaju da je Kamčatka umalo izazvala još 3 rata, kada su, srećom bezuspešno, napali nemačke, švedske i francuske ribolovce. U međuvremenu, jedan od brodova u floti preseca podvodnu telegrafsku liniju grada u Maroku, koji zbog toga 4 dana nije imao komunikaciju sa Evropom. Na kraju svega Baltička flota stiže do Afrike, obnavlja zalihe i ovaj put sa sobom uzimaju za svaki slučaj duplu količinu uglje za koji na brodovima jednostavno nemaju mesta i oni ga trpaju apsolutno gde stignu, što znači i po spavaonicama. Zbog vlažnosti vazduha ugljena prašina se lepila mornarima za pluća, što ubije nekolicinu. I na svu tu muku im stiže poruka sa broda Kamčatka. Da, opet oni. Poruka kaže, da li vidite ove japanske torpedaše? I ta poruka je sasvim dovoljna da se paranoja proširi flotom istog momenta. Rožecvenski brže bolje pokušava da pošalje poruku koja kaže niko nas ne napada ljudi, iskulirajte ljudi, sve je okej, ali već je kasno. Brodovi su se ponovo sudarali, ponovo pucali jedni na druge, izazivajući ogromnu štetu. Priča se da je admiral toliko odlepio zbog haosa koji je nastao, on je urlao, psovao i proklinjao sve oko sebe od tog dana pa nadalje. U trenutku kada stižu do Madagaskara, moral flote je na toliko niskom nivou da admiral rešava da jednom kada pristanu sa sobom na brod dovedu ljubimce o kojima će se posle da brinuti. Iz nekog razloga, ljubimci koje su prošvercovali na brod su krokodili i zmije otrovnice, koje uspevaju da im pobegnu i da se uštekaju u šupljinama i trulim delovima broda i sada su mornari prinuđeni da se naviknu na suživot sa predatorima. Od straha jedva da spavaju i konstantno su umorni, zbog čega su neki i poludeli. Moral pada još niže. Da povrati kakvu takvu kontrolu, admiral Rožecvenski kupuje skupocene i kvalitetne cigare koje zatim deli mornarima. Ono što niko u tom trenutku ne zna je da te cigare sadrže visok nivo opijuma, što stvara ogromnu zavisnost kod mornara koji su sada em zavisni, em su na brod dovukli ogroman broj zaraznih bolesti sa Madagaskara i sve to desetkuje flotu. Nakon toga, dok ispaljuju plotune u čast svojih palih saboraca, slučajno pogode i unište jedan od svojih brodova. Zatim im se kvare hladnja i velika količina mesa koju nose sa sobom propadaju. Mornari ih bacaju sa palube, što dovlači ogroman broj ajkula koji ih sada prate na putovanju. Admiral Rožecvenski je očajan.
Pokušava da preostale članove flote obuči da koliko toliko budu vični u tom ratu koji ih čeka. Kako je više nego očigledno da je streljaštvo ogroman problem koji flota ima, a rešava da počne sa vežbama gađanja. Pušta ispred flote jedan brod koji sa sobom vuče metu i na kog drugi brodovi pucaju. Mislim na metu. Verovali ili ne, jedino što su uspeli da unište je taj brod koji je vukao metu bez da i jedan jedini put pogode u metu. Admiral puca, to je to, daje otkaz. Naravno, Nikolaj II mu ne odobrava tu odluku. I nakon 7 meseci pakla i muka napokon stižu do svog cilja. Veče pre napada gase sva svetla na svim brodovima, osim na onom na kome se nalazi bolnica. I samo on se sad vidi u mraku na vodi. Isto veče mali ribarski brod prilazi osvetljenom bolničkom brodu i za divno čudo posada ovog bolničkog broda ovog puta uspeva da iskulira i da shvati da je u pitanju u stvari ribolovački brod i ne napadaju ga, već ga puštaju da im priđe. Ljudi na bolničkom brodu tada objašnjavaju ribarskom brodu da je bolje da promene rutu kojom idu, jer se iza njih nalazi ratna flota i na taj način će samo izbeći eventualne probleme. Posada ribarskog broda im se zahvaljuje i otplovljava u suprotnom smeru. Otplovljava. Na kraju se ispostavlja da se na ribarskom brodu zapravo nalaze špijuni koji sada imaju tačnu informaciju o tome gde se ruska flota nalazi. I sutradan Japanci pokreću razoran napad na Baltičku flotu koja u potpunosti demolira i masakrira Ruse u bici pod nazivom Bitka za Tsušimu. Oni ubijaju preko 4000 ruskih mornara, ostale su zarobili sa svem admiralom Rožicvenskim i pritom su u toj bici izgubili samo 100 svojih vojnika. Nakon ovoga Rusima je napokon došlo iz dupeta u glavu, potpisuju kapitulaciju i dolazi do kraja rata. Došli smo do kraja ove bizarne priče o prenapumpanom egu i bizarnosti rata. Nadam se da vam se priča dopala i ako je to slučaj možete da ostavite komentar. Usput možete da pošaljete jednu baltičku flotu na to subscribe dugme i da ga demolirate. A dok čekamo sledeći video, bacite oči na neki od videa koji će se pojaviti na ekranu. Od Samuraja Jacka toliko za danas i do sledećeg puta. Sedi Livio.